Bakunzi ba Ibaba T5 turabasoje aho muherereye hose. Uyu mugoroba rero tugiye kubabwira bimwe mu byaranze uno munsi, amakuru yiriwe avugwa hano mu Rwanda cyane cyane muri Rayon Sport. Amwe mu makuru rero tugiye kubagezaho no turabwira uburyo ki Robertinho yamaze gusinya. Iyindi nkuru ihari nuko ku munsi w'igikundiro tariki 3 z'ukwa munani uzaba ikipe Azam FC ariyo kipe izaba ihari. Tubabwire no ku mukino uzabiri Huye, umukino wa gicuti wateguwe na Elnite Iterambere Fund. Murakoze cyane rero, tudatinze inkuru yiriwe icicikana hose ku mbuga nkoranyambaga nuko umutoza bita Robertinho, umunyabrazil bita Roberto Alveira Gonçalves do Carmo, yasinye nk'umutoza mukuru w'ikipe ya Rayon Sport. Aho rero yaherukaga muri Rayon Sport mu mwaka wa 2019 aho yayihesheje n'igikombe cya shampiyona. Uyu Robertinho rero akaba yagarutse muri no kipe ya Rayon Sport. Amakuru ahari rero nuko baratangira n'imyitozo, atangira kurisha imyitozo ku mukino ndetse wa gicuti uzaba ashobora no kuzagaragara kuri stade. Indi nkuru ni umukino wa gicuti uzabera i Huye tariki 24, byumvikane ko ari ejo bundi kuwa gatatu. Akaba ari umukino wa gicuti rero wateguwe na Elnite Iterambere Fund, akaba umukino uzahuza Rayon Sport n'Amagaju. Uyu mukino rero akaba ari umukino DJ Brian na Bushari bazaba bahari, bazaba bigaragaza rwose. Uyu mukino azaba ari ishiraniro cyane ko witezwe ko hazaba harimo abafana benshi cyane, kuko uno mukino kwinjira ni ubuntu. Uyu mukino uzabera kuri Huye Stadium. Naho rero andi makuru ni umunsi w'igikundiro. Umunsi w'igikundiro akaba ari umunsi wa Rayon Sport abaryo bizihizaho umunsi wabo uba buri mwaka. Uno mwaka rero ino kipe ya Rayon Sport yateguye ko uno munsi uzabera kuri Stade Amahoro. Stade Amahoro nshyashya yubatswe, ndetse hari amakuru atandukanye yavugaga ko bashobora kuzatumira ikipe ya Casablanca cyangwa se Mamelodi Sundowns, ariko byarangiye hatumiwe ikipe ya Azam FC muri Tanzania, akaba ariyo kipe bazacakirana. Uno mukino rero ikintu kitezwe nuko abakinnyi batandukanye, abakinnyi bose Rayon Sport yaguze bazagaragarizwa muri no match. Harimo twahera ku mukocha Robertinho, harimo Haruna Niyonzima, harimo Ombalenga afite navuye mu ikipe ya APR, harimo Adama mwaramubonye ejo bundi kuri match yigaragaza cyane, harimo umudefanseri Omar Ginye, umudefanseri rwose nawe uca ibintu rwose, harimo abakinnyi nka Richard, harimo abakinnyi nka Fisto, abakinnyi bose rero batandukanye n'abandi bose bakaba bazagaragazwa kuri uno munsi tariki 3 z'ukwa munani. Tariki 3 z'ukwa munani rero tukaba turabararitse, muze muri tayari rwose, muze mwirebera ikipe mukunda. Ayo ni amakuru amwe y'ingenzi yavuzwe muri Sport uno munsi. Bimwe byaranze uno munsi rero mu kipe ya Sport, n'ibindi bitandukanye birahishwe ku munsi w'ejo. Ntimuzacikwe rero no kumva amakuru no gukurikirana ikipe yanyu mukunda. Mukore subscribe tubahe update.